Voin hi June ni somle pariat kumsang ni somni pali ania Rainbow Mizo Channel clear tu te in zavain chibai kanbuk le theu acheu Russian sipai ten Kharkiv khopui lak tumin anor chunjom zela ramsang ten ral thuam le sumle pai manga hantan puina chu Ukraine atheng mek to boka Ukraine sipai ten an fight back na lian tham tak chu atheng mek bok ane Ukraine hian ramsang thurwal pui hanga take mawangin Russian President Vladimir Putin chuan North Korea na in thian thana thajok siam tura ruam manna han siam chu ti hlotlin ngai du thu hasai chuka International Court of Justice in Russian President Vladimir Putin hi mannatur arrest warrant haloti chuato wangin North Korea hatlo huntur hi Russia chuan hamma jong khan chiang takin hapong zar du lawani tin Al Jazeera chuan han reporta Reuters news agency chuan voin lam hian thuthar hanron neita Russian President Vladimir Putin hian an thutiam le an thil tumte tilhotling turin kumsamni palichunga havai khatna tan voin tholeni le naktuk nilaini thleng chamin North Korea hatlo dona heta hian North Korean leader Kim Jong-un nen meeting poimo tak mai hanei don ani Russian President Vladimir Putin hian North Korea hatlo hun ber kha sangni kum July tha daito khan ania khamitum khan partnership agreement chu hansiama hei hi security thila ania techon he inram na thlung hi tizawa lianzoka security lama inkung kaina thajok siam tur hian tuntuma hian agreement unsign to da chu en nonin a huam chin ti zau antum don ani western ho bengver zartu Russian President North Korea hajin tura hian engtiang taka thuk le huam zawin nge hinram na hi han siam don ti chu han ngai venber anita kumsang ni somni pali kanchuang kai phata January tha khan Ukraine indona hian North Korea ming hi haron langhal nol maya Ukraine khopui rang te kana tanan man missile thren khat ta chu North Korea kuchhuakani tin puanzar hania anram economy aya ral thuam ringot ngai tua khosa Kim Jong-un kai ruai North Korea sarkar chuan Russia kuta missile somnga veljat mai han petoni tin Ukraine le US intelligence te chuan han lo report to ani mase tun thleng hian hepu na hi Russia le North Korea chuan an la phazui zela Reuters news chuan hei hi tun thleng hian la phazel masala North Korea le Russia inkara hian military cooperation thatak siam tumna annaya hein rem na hi voin le naktu ka meeting hanai tura hian antifel thaini chuan Russia le North Korea hian danang takin ral thuam manga intran puiton tur hian thuthlung het tak an siam don ni in halangani antibo North Korea tan hian Russia hi thloblo thaiani don lova achan chu kumsang hi le baruka khan nuclear ral thuam antes masakber trum hania khamitum khan UN Security Council chuan North Korea laka hian threat na pekan tuma mase Russia chuan an thlawang lo hawin veto power mangin halo dang chatto ani tichuan tuna hian Ukraine lamtran tu western le NATO military alliance ta chuan an thurwal pui ramsang ta chu hui khomin Russia dodal turin ke han pen chuak tan mek ka heti lai hian Russia point athurwal pui ramsang te hui khomin khothang ram trangrol pol telaka chak taka hadin thaina turin malave mek boka North Korea baka hian President Vladimir Putin hian June nisom pakwale nisom ni chung hian Vietnama chamin Vietnam sarkar hroi tu tenen military lama an tho ho na tur sungchang han soi ho don bok ani indona mual battleground lampanga Russia in ramzau na hatho mek na konga chanvo poimo tak mai changtu top official zingami Vitali Ganchev chuan Northeastern Kharkiv regiona indona le ral thuam chirang manga in beiton na lom tak chu atheng meka indona hian ral thuam kanman na satema bangin
Ukraine sipai ta chuan ral thuam han tla chama hei ba ka hian sipai ten indona hmuna an mamo thin equipment chi hrang ta chu an tla cham mek boka Russia chuan heti hun hi ramchanga la in Kharkiv sector zau tak chu lak tumin natakin kanor zui mek ka kan sipai tele Ukraine sipai te in machona anin beiton na lom tak mai chu Vovchang le Lipsi Kyangvela te atheng mek bokani hati Russian official Vitaly Ganchev hian Russian sipai ten manson mek zelni in hasoi boka heti rol hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine sipai ta chuan Russian sipai ten mei thachung jong Kharkiv khopui lak tuma nataka hanron norto chu tunthleng hian a hlotlin na anla mulawa Ukraine pasal thawai santen an fight back na ropui tak chu tran anime ka ral thuam le sumle pai manga tranpuina then khat kan don nuwa Kharkiv region a hian Russian sipai ta hian pen khat poin ma an son lawani hati Ukraine top commander Alexander Sirsky chuan Russian sipai ta hian ral thuam hlom jok kan don turte alo thlen ma ramzau jok an lak theina turin natakin minor mek zela ral thuam kan mamo jinga then khat ta chuan Kiev an lo thleng toa ma se Russian sipai te kanor let na ta na ral thuam tangkai berber tur ta chu Kiev a halo la thleng thei ri lawa hengjinga hian US kut chuak fighter hlom tak mai F-16 fighter jet po atel boka ti chuan heng ral thuam te Ukrainian adon mangeya ramzau tak lak tumin Russian sipai ta chuan van boru ka le leilama tangin natakin minor zui zela ral thuam kan don tam tak ta chu Kharkiv region ven himna tan man ania Kharkiv region a hian Russian sipai ta chu dan cha ani wangin Kharkiv region a hanin concentrate na chu anson niin hriata Donetsk region a frontline a in bainalian tak achuaka abik takin Pokrov front ta in ka nale in dona lian tham tak chu athleng me kani ati heti lai hian Ukraine sipai ta chuan Russia ram chimthang lampanga Rostov region anti drone strike an nai thut maya helai hmuna hian Russian tank te vehicle chikrang ten petroleum oil han man tur te dakhom trawania Ukraine sipai ten helai hmun drone manga han bei hun hi tukin jing lampang kha ania kangmei na sa tak chuakin tank po a chena sa hle boka heiba ka hian drone manga beina wang hian petroleum an dakhom na hmuna kangmei na sa tak a chuak boka Russian Ministry of Emergency noya kangthal tu polten theitop chuin na han thokjui ngala drone strike awang hian nunna chanle liam tore ro chu anom lawani tin Russia chuan hanpung jarbok heti lai hian Ukraine khochak lampanga Poltava Central Region lampanga Russian sipai ten missile strike hanai ve thung boka Poltava region Russian sipai ten missile manga hanbei hun hi nizan vel kha ania mipuijinga liam tur somni le panni vel hanoma nunna chanero chu hanam lo ni hriat ania heng liam tur jinga hian no pangtepo hantel nualani hantibok helai mun beina tana Russian sipai ten missile hanron man hi Ukraine General Prosecutor Office chuan X-59 cruise missile ani hantia inle power line tam tak ti chiatani wangin Poltava Regional Governor chuan mun tam taka electric power supply na mun hi ti chiatani boka wangin Poltava region bika hian mipui singa sanga vel ta chuan electric power supply hi an mu thaidon lawani ti apung jarbok heti lai hian Russian President Vladimir Putin chuan Indopui pathum na asoi chuak ta Russia in Ukraine arun tan nuwa khan Russia ramthroi tu ta hian Indopui pathum na hi an sei langkhat viawa nuclear manga indonai ro chu soilan hani deurang thunga Russia in tisar bomb tia han soimai khovela nuclear bomb lianber kol tu chu Russia hi ania hen bomb hi an mangdu mai ngam ti chu khovel media le war expert trang ten zonan nei chan thai silo chu ania Russian President hian voina Indopui pathumna chungchang hasoi chuana chan hi June niruka Emmanuel Macronan thupuan hanai kha a chan let na hanidau bera French President Emmanuel Macron hian Omaha bicha thucha asoina
มิทรันขัดเต็น European border ตีดังลำตุมินรัลท่วมล้อมตักแนนหันไปเมกามาเซ history จูตีดังลำฮันนี่เหล่านัตูรินภาษาทหวยชันเต็นเมลมาเตหันไปยังไม่อินยูเครนมีปุยตะจวนไทยโตปินเฮทิลเหล่าเทงไทยฮีดันจาตุมินหันไปยายูเครนมีปุยเตอันฟักกมันิฮัติยาเฮติรัวเฮียนแห่งยูเครนสิไปเตเลยูเครนภาษาทราเต็น European border ฮีหิมตะกะหันเวนจุยเซลไทยนตูรินวันบรัวกะจักนัทรุยตำโจกหันมามัวจุมีตันจวนฟรานซ์จวนมิราช2000 fighter jet จูยูเครนเนน่าเฮียนตรันปุยนาตันกันเปโดนันตีนฮาลูปวงโตอันนี้ที่จวนรัสเซียนประธานวลาดิมีร์ปูตินจวนมาครอนเฮียนรัสเซียเนน่าอินโดนาฮีอัตลังอันนี้จวนอินโดปุยปฐุมนะอัชวกไงโดนันนี้ฮัติยารัสเซียin Ukraine military operation กันในเมกาเฮียนกันทิลตุมเบิร์จูยูเครนสิไปเตะหน่วยเบาเวกันนี้ยูเครนเฮียนสิไปประคัดมาอันในลงมาจวนรัสเซียเฮียนเฮ operation ฮีฮัตออปชันโดนลว่าฟรานซินมิราช2000 fighter jet อันเป็กมังรัสเซียรัมชูงปอยคอยนะฮัตเลงอันนี้จวนฟรานซ์ประธานอิมมานูเอลมาครอนเฮียนรัสเซียเนน่ะอินโดนัจูอัตลังกันง่ายโดนาติจวนนิวเคลียร์รัมเวเวตเตอินโดนัทเลงอันนี้จวนโคเวลาเฮียนอินโดปุยปฐุมนัจูอัชวกระวังตีสวยเทอันนี้ละวันนี้ฮัติรัสเซียนประธานอินฟราซาฮี US ประธานโจไบเดนจวนช่างเลตินวลาดิมีร์ปูตินเฮียนอัทุสอยฮีฮัจยังละว่าโคเวลตอร์นารับทักตักเทนตีร์ฮัตเรละวันนี้ตีอาศัยชวกเฮียนมอสโกตลักเชียดเวกนะฮัตเทนไทยนิตีฮีฮังไอตัวเตลฮัตรูลนิฮัติยาให้บากาเฮียนกันทุรวลปุยเวียดนามตลอตูระรวมมันนะอาเซียนโปฮี US จวนกันดาวดาลนิฮัติวลาดิมีร์ปูตินันอินโดปุยปฐุมนะจุงจางฮัสยชัวตากวังเฮียน First Post จวนวันเตจโปรแกรมรอนเซียมินนิวเคลียร์บอมเซียมนาตานะสุมันตำดานจิรินโคเวลรัมรังเต็นนิวเคลียร์รัลทัวมอันในดันตูร์ฮันรันชูตาเฮตาเฮียน US จูนิวเคลียร์รัลทัวมเสียมชวนตุรตานะซุมมังเนมเบอร์นีน US ดอลลาร์ลูกเลดิ้งออนสมงาเลปะขัดพอยต์ปังอาเวลอามังรลาติจวน US ฮีเฮติยงบอมลอมนิวเคลียร์รัลทัวมฮีโคเวลาในงาเบอร์ตุรังไงอันนี้ยาอามาดตูเนนโปเฮียนอันนินทาวเวียวา US ดัตเจียเฮียนไชน่าฮาวมาUS ดอลลาร์ลูกเลดิ้งออนสมประคัดพอยต์ปักวัวเวลนิวเคลียร์รัลทัวมเสียมนาตันเฮียนอันมังรลาติจวนปฐุมนารัสเซียนีน US ดอลลาร์ลูกเลดิ้งออนเรียดพอยต์ปฐุมเวลอันมังรลบกะติจวนรัสเซียเนนะอินเตียดเดวทออิน UK จวน US ดอลลาร์ลูกเลดิ้งออนปริยัดพอยต์ประคัดอันมังรลบกะฟรานซิน US ดอลลาร์ลูกเลดิ้งออนปรุกพอยต์ประคัดอันมังรลบกะอินเดียจวน US ดอลลาร์ลูกเลดิ้งออนปนีพอยต์ปัสสรีอามังรัลบกันิฮันติยาติจวนแห่งรัมปรุกเตฮีนิวเคลียร์รัลทวมงาลมาท็อป6เตฮันนิยารัสเซียเฮียนอัทุรวลปุยไชน่าเตอินเดียเตนอร์ทเกาหลีเตเนนอันรัลทวมจงฮีเบลคอมเวกมาเชลา US อินอันไอจัดปออันละในพดอนจวงเหลาบกาติจวนแห่งรัมเตเตียทวกตู UK และฟรานซ์จูUS ลำจังเตฮันนิบกานิวเคลียร์อินโดนาฮีอัตเลงอันนี้จวนอเมริกาโปเฮียนตัวเลมาสลาไชน่ารัสเซียเลอันทุรวลปุยรัมดังรอนินรอลตัชูหุ่นไรเหลาตัชูงาไว้วุฒจันทีร์อาหารสะดอนเลวันนี้ตีน First Post Vantage Program จวนอันพวงจาร์ฮันนี่มาเซ First Post เฮียนอันสวยเจลดันจวนเฮตียงฮีฮันนี่วางินรัสเซียเฮียนนิวเคลียร์รัลทวมเตฮีอามังงำตักินฮารินอมลวาจุดนี้จวนอินโดปุยปฐุมนะจกชกตัวจวนนิวเคลียร์บอมเตอันมันไงฮัตรุลโดนามาเสเหงเตอันมังละวันนี้จวนอินโดปุยปฐุมนะรัสเซียนประธานวลาดิมีร์ปูตินันอาศัยฮีอาลูเทงไม่จวนฮารินอมละวันนี้ฮันติบอกเฮติไลเฮียนอิสราเอลี Prime Minister Benjamin Netanyahuจวนออกบาร์นิสเรียฮามาสเอาเต็นอิสราเอลรำชูงะปยันรอนคอยชานเลนตุระอิสราเอลินกาซาอินโดนะอาปวนนูลกออกบาร์นิสมประคัดกุมสังหิสมนิเลปฐุมาอิสราเอลรูเรลไลพาร์ตี้เตเล opposition party เตเนนตรังกปา
World Cabinet adin chu party dangatranga World Cabinet member Benny Gantz chuan achua santa ka wangin aran pa World Cabinet dinzui zel chu atul lawani tin member parukomna World Cabinet chu athiatta ani World Cabinet thria ani chungchanga hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan voin lama diharet na hashildan chuan Operation Kalai Meka hian thuman mothak tak om thina chu cabinet lian jok ten kan thira kan pomphot angai thina World Cabinet room chu arena in baina munang main aum fo thina chuan thutluk na siam ati har sa fo thina member jingami thren khat in nuk dok anom ta ka wangin he World Cabinet thi adin zel tul talawani ati Junikwa Khan Benigan Sian World Cabinet thi achua santoa in thurwala trangho turin Gunstanen hian thutluk nale inrem na kan siama mase ngai dan inang lo thren khatte wangin Benigan Sian minchua sana chu wangin in dona chung changa hetiang ang forum in ron khom na turang chi reng hi aum to don lawani hati tichuan rin dan tlanglon berachuan Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir te Finance Minister Bezalel Smotrich tele Defense lama mipoi motan na trangin Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Operation Kalpui Zeldan tur chungchanga hian thuron halato chau dona heiwang hian Israelin Operation hanai mekna hian thutluk na siam jungjung turin Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thunai na sang tak ain petani tin Al Jazeera chuan hansaibok media trend khatta chuan Hamas chau nilovin Hezbollah firfiak poltele Lebanon sarkar nena in muthiam launa hanai ta ka wangin Prime Minister hian kongeng kima mo phura thutluk na siam tu ani hi atul ta jokani hanti nizana khan Israel sipaiten nusairat le ache vel bom manga hanbaina Palestinian mi sompasari velin nunna anchana Israel lam chuan Hamas firfiak polte tomkhom na mun chu antar katania helai muna in khuara trankho Palestine Hamas firfiak pol engemazat anthatani ti anpuangzar ani Rafah lampanga po Operation Kalpui chunjom zelania building tren khatte IDF 10 anbom chenwal bok ani hetianga Ukraine lamate Middle East ate indona hian toplam apan lo mek lain Asia khomol pui lampanga po Russia in thlop na apek thadona wangin North Korea hi apor tharni in hriata antrenom South Korea chuan North Korea sipai ten border crossing South Korea territoria boinaron siamantuma North Korea sipai engemazatin liamantura sipai border cross sa ronkal thren khat ta chu ankirleni antibok hemichungchanga hian South Korea media ta chuan report an pek danin tukin jing ma takmaya khan North Korean sipai som nitranga som thumvel ta chuan border cross sa South Korea military te ronchai boi tumin hanron luta mase helai mun hi North Korea le South Korea ten sipai ta chatvel kan phallo na mun demilitarized zone ania jingda red le minute som thumvela khan North Korean sipai ta chuan helai mun hi ron paltlang hantuma mase bompo ka wangin engemazatin liaman turani hantia North Korea chuan kan sipai te South Korea sarkar chuan bom mangin alo bayani tin hanpua mase South Korea Joint Chief of Staff chuan Inhop News nena report apek dan chuan ai somthumvel ta chuan demilitarized zone hi ron paltlangin military demarcation line kan siam chu ron paltlang antuma ti chuan heng North Korea sipai te hian helai mun hungna ngetak mai chu anron sutlang thaya mase hungna pialam pangjonga hian South Korea himna tan mine bom tam tak kam ania Korean Peninsula hi khovela ven himna khau taka ken kona zinga alien ber a heavy ber ta zinga mi ania bordara mine bom tam tak kam ania tichuan North Korea sipai ten border cross sa lu anron tumna hian mine bom thren khat te antipuak ta tichuan heng rapua bom puak awang hian North Korea sipai ronlut zinga engemozat chuan liaman tura an liam ringot nge nunnan chanta ti kan khrazui lawani ati
hetianga thilathen mek lai hian North Korean leader Kim Jong-un chuan Russian President Vladimir Putin an khopui pingiana haron thleng tur chu lo welcome tura in buat saina hanai mek lai ania North Korea sarkar hian soijuina tam tak chu hanla nei chialawa mase South Korea hian an thilti phutok chu an mungai donani tiro chu North Korea sarkar chuan an puangjarani antibok kan video asai deuh hlek to na khovel ramrang ranga ramkhroi tu tur thlanna tana kan man tlanglon tak mai voting machine chungchanga Elon Musk chuan thusoi haron nei ta khovel media rang ten voin thlengin han soijui ta zela hemi chungchang hi toitein han soijui lok tang maniluka India electronic voting machine manghian MP in thanna kannaya khata khan INC Indian National Congress roitu Rahul Gandhi chuan electronic voting machine man hani wangin INC chuan ne na kanchang zo talawa hei hi democracy danang taka mipuiten zalen taka rural tu tur andu tak an thlan thaina chu rabena le democracy ti topna ni atia India rama ram hroi tu le state hroi tu tur thlanna zonga hian electronic voting machine nilovin ballot paper mangin in thanna hi fair takin bot sai to turani atia India rama electronic voting machine kan man te hi black box ani atia khoiching kan thai ani jiale tu main electronic voting machine a thilom te hi enfia aram lo boka chuwang chuan kanin thanna electoral process transparency chu khu bovek ani tani hati tichuan he khol hian vote diglo tam tak achiar zui tani hati bok tichuan India block ka INC ten han tho pui Samajwadi Party a antroi tu Akhilesh Yadav chuan technology hi kan har satna te sukyang tu turania mase har satna minsiam ta zo kani chuan kan man mek chu kan ti to pangayani atia khovel ramrang ranga EVM manga election machon tu ten har satna le rinhlelna hanneya khovela technology lama mithiam big expert te point ahlaomani ti hi langtlang takin han puangzar toa kan malam huna in thanna lom le tur zonga ballot paper manga in thanna conduct turin kan phutani hatibok techon khovela minaran mai ni lo technology lama thiamna sang tak nei sikai sen kanti marsa thilom dan te zircheng tura satellite kap chok thai khopa Tesla company nei tu pa le Twitter tia kan man thin tuna X tia kan soitak company nei tu Elon Musk chuan EVM hi khoiching pen thayani ti aron soita electronic voting machine chungchanga aron soima sakbar chu June ni sompanga tunin rinikalta khan X kaltlangin aron posa electronic voting machine hi kanti to pangayani hatia hein thanna khol hi hack turin mixingemo artificial intelligence AI kantiang chi mangin hack tur hian risk sang takomani hati haiwang hian electronic voting machine te hi an himlowa noibo veka trulani hati tichon he thilpo sawang hian media rang ten zona an nei zui ta chiama heng an zona te hi changin Elon Musk chuan EVM te hi hack thai ania khoidang lam du tan chuan mixing mangemo artificial intelligence mangpoin hack thayani hati tichon he kholaka hian khovel ahim thaina turle a solution kong nai ber chu electronic voting machine te hi kan ben vek atulani hati Elon Musk hian EVM chungchanga rinhlalna hanaile hack thayani jia haron soi chan ber hi India rama in thanna chungchanga anilowa Puerto Rico electronic voting machine manga in thanna diklo tak anmu chuwang hania Puerto Rico hian primary election nei anitoa tichon Puerto Rico hian dan lawa vote thak tam tak mu chu anita EVM hi complaino mawangin vote la jongjong te enfia chuichian phalna hanpeta dan lawa vote thak tam tak anmu chuak ta ani tichon USA po ngaidan rang homzuita presidential election han nei dona heiwang hian EVM rin hlalna chu lian takin homzui ngala electronic voting machine te hack thayani ti ron soitu hi technology lama thiamna nei satlia anilowa
Starlink satellite kap chuaka internet speed chak tak siam tu le khovelin nunna aum thayam ti khriat chian hanchak mai sikaisan kanti Mars planeta zirchiang tura satellite kap chuak thai tu ania hai mai baka hian Twitter X platform nei tu ni mai baka program zongjong rom han tu ania EVM chungchanga athu soi tlem te hian khovel hadeng chok ngala mitam takril ruwa EVM hi hack thayani ti rin na nget tak chu atu tabok ani engponi sela he thu soi hi khovel hian engtin nge don sonanga technology sang tak nuaya kanin thandan system hi thak danglamin back to the history tin kan history lama kirlain ballot paper manga in than mai hi athajo kangem ti chu kan ngai dan comment lama lo soi thau turin kan ngen chau ani ole khati jong kha kan report thai nile phot sela kan channel la subscribe lo ten milo subscribe saka notification bell darlem kha click ka ola lo da thau turin kan ngen bok chau ani